kurendo mwanchu muria tutigarite asensemeyo kubatkana amono muriro yinya kubugwatika asechire ya Keumbu nigo egatia barai anamono omujumbe onyalibari chacho musikiza janda nyakobugwesokia na kurwa Obokonyi gati abo amabati ninchiremo yokwanekinga Abaonchoreria baiga babiri bagochakia Obokonyi bwabo asinchira igwendete roboti uru nigo rwariganigwa n'umurikito Daniel Ontiri Magega Yomorero mutini wateka obotuko bugukira rero hase chiro ya Keumbu imeye bunge ya Nyaribari chache ase kaunti ya Kisii asabono Abaonchoreria bagenderete ko barera sare nene yo yaletwa n'umurero yo Abaonchoreria ao nigubono hachakire kororekana asabo watani ao bagendere gwesokya asoko ene kibuna basirire Abaonchoreria bwo nakubasuguma eliyo ko ene kibuna abayiranire nainde asobonchoreria bwabo boikiranu uyo bwangoiga n'umubunge webunge ya Nyaribari chache umusikiza janda uyu mugasorero obwatuka amabati yarachikokonya Abaonchoreria baiga gwetera sabantu bobisiaye egetambukiro Abaonchoreria baiga abagokera na kolengana no mobiso iga Evans Makori Obokonyi bondo bonge mbulenchera kurwa service y'umubungo iga Tutaite batebanga pole sana on behalf of Mheshimiwa Zairi aende na watu tebito goika tuseme pole kwa wenye wameathirika asengenjo yegenteke iga Yomorero oto tebito ichega iga turwe message yaye mwanyanjire gako moranje gento gya kabere oto tebi chigurupu echibere nere goika abe na barabwo rero igato amabatia mabati atoira igara mabati 50 nonyene bo habamenye baiga nigo we murunganira oboteneri korwasi county ya Kisii kubwatekana no gotacha kwegali yokolimi Yomorero korwasi county ya Kisii kubairira abakarangeri gali yokolimi Yomorero korwasi county ya Nyamira na kubwatekana negike Getembe nibe nyinge gasaligwa n'abalimeti Yomorero iga n'abamenyi benseme iga abo batumegetamara n'ibintu binde gento bono batagokera. We had expected bwana DCC gari la wasimamoto lifike hapa kutoka hapa Kisii because Kisii is a stone throw from here. Tulikuwa tunatarajia hiyo. We went making frantic calls to return everybody but the county government ya Kisii ambayo inaongozwa na mheshimiwa wetu Simba Arati otokoboli bwana governor oboli abantu ba we understand that ya kwaro cho drive gari eliwo chaga but then you must crack the whip abantu ba onga ibarenge when the fire started here kitu saa 3 mpaka saa 8 ya usiku kiraba na nchi bao cha contain Yomorero hiyo gari letu mahali tunalipa ushuru mahali tunajua tuko na gari na tuko na tegemeo yale gochete gotokonya kolimi Yomorero uyo it was nowhere korengana na baraboigo kirero kyabo gwicha serikali ye county ya Kisii wikaransa na kuligenjera abarakonya asogusiria amangana igemerero nigo amangana abo agosero gotokomo na asokero konde igento bono kirire Asara yemerero komente kana asechire yo na mono asamatuka bwangoiga mtatusaidia lakini mtatusaidia wakati mwingine moto ukitokea tena tuwaite how many times are you going to come kwa sababu ya kutusaidia. The last time watu walipoteza vitu hapa wakatumiwa shilingi 1,100 peke yake. How many times are we going to go back to the scratch? Bagosereria bono gotenenia okurusigwa kwebango nabona tibakuru bango yebwate kerekemo egati abo ebese yokolimi Yomorero ne county ya Kisii ya watu kegali gochia kolimi Yomorero kenyorire etabwatia macha matukonsi na matukande tekororekana omubwekano bunali tukuligoro. Sisi tunasema the county government lazima ijieleze kwa hili jambo, otherwise wafanyi biashara wameniambia pastor nenda useme hivi wasikuje kwa ushuru mpaka wajieleze. Kukosa gari la kuzima moto Kisii County, afadhali mambo mengine yote yasimame, lakini tuwe na gari ya kuzima moto. Kurubaterega toseni kia Getembe kuruiga chiro ya Keumbu imeye county ya Kisii. Literane ngurukuo Daniel Ontiri.